ade a me hu se nkofo bebre ebusa me hyeda busa me ka se o na position o mpe bi me kan wa ha me hia position bi afri John Mahama ho me hia I don't even need it yenye adwuma we because you pay position you be say tene ma sensem trofo na you make sure say ya mo ma ye adwuma ye wo support ye de be mo ma ye de be mo mu ya anya te say yensesa aban because ye pese John Mahama ma ye position ye hia me so obi pede a me mpe I don't need it nemum tie me wo emabunu na John Mahama e di position amamu no me kasa asem wi minia Dr. Frank Amwakohene minia Abass Nurudeen Asafo Adjei Adjei Yayara Beatrice sankrofo dodo na omu ye mabunu Osman Ayariga minia nkutu ayimu Sami Jamfimu I knew you munyina ebeka se mu ye mi juniors ewo university nti minia nketo anemo se nyame ya adom ama John Mahama ide bia se mabunu ye de nyina ma nkokrafo na John Mahama de ama mabunu a me kame papa nine se mo mess up mo beti menka me se ka bi sa position na John Mahama de ama mu se mabunu se mo kototo papa so ne ekote sika die ni inkrasesem ne arrogance nam di begu mabunu ani mu ase me de me fa se John Mahama o me fa ne se mu gina mabunu na mu enti se mo kototo papa so wo ho a mo ni mi benya no nyonyonyonyonyo mbeka se nya munua ne mo ni mi benya problem I'm telling you Asafo Adjei kasa bebrebe ya now dey bo MPP for achi se nyame ya adom no anya scholarship secretariat now ko hokoto to papa so a woni mi benya problem Abass Nurudeen you know you are my brother but I am begging you mengu anima ase mu ayama mu position mabru bia wo John Mahama mu gina mabru anamu mu me hu se mabru betimi ayama na yeye mamu nkogu anima ase me enkote yes mata mu ko hu sika na afi musuba asesa na dwani ahantan sesa nyoma ye nyoma basa ye tumufo ye de ebeboa mo ba ye ka kire mo se munim na position we mo kototo papa so a especially Asafo Adjei Abass Nurudeen mo de mo wa ha Kumasia Dr. Frank Amwakohene as a regional minister mo ye mabunu 34 years ye ni anketo an mo se munim na mkogu ye nim ase I swear adia ye be yam wo krom ha no mo benum ho kra ye kan Nhyira FM kra mo ma ha me ka biem se mo kogu ye nim aso a me say Nhyira FM kra mo frɛ ye phone kra mo benum ho enti mamu kogu ye ho anim ase kra kasa mo kai nya ya record kasa mo kai nyina ya record wa ha so I am begging you me pamachow mamu kogu ye nim ase